Ibihe byiza mwe mwese mukurikiye Umusanzu Media TV, uyu ni umwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye, ni amakuru abagezweho muri izi saha, mugiye kubana nanjye Daniel niyo nkuru. Muri aya makuru tugiye kubabwira ko abakoresha poste de santé ya Gahogo baravuga ko badahabwa serivisi inoze uko bikwiye, aho bavuga ko serivisi zitinda bigatuma bamwe bataha batavuwe. Turuze kubabwira kandi ko umurambo w'umukobwa witwa Umuhoza Delphine w'imyaka 26 y'amavuko wasanzwe mu icumbi ry'umusore bikekwa ko bari bararanye. Turibuze kubabwira kandi ko polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Karongi ku bufatanye n'abaturage n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze imaze guta muri yombi abantu 4 muri 6 bakekwaho kwica Ndaramiye Vianney w'imyaka 55 bakeka ko yari umurozi. Turibuze kubabwira kandi ko umukozi wo mu rugo w'umuhungu w'imyaka 28 bikekwa ko yishe mugenzi we w'umukobwa bakoranaga akazi ko mu rugo, nyuma akamuhisha mu isanduku agahita atoroka. Turibuze no kujya mu yandi makuru ari kuvugwa hirya no hino mu isi, ntimuze gucikanwa nayo. Mu gutangira aya makuru reka tubabwire ko poste de santé ya Gahogo abayikoresha bavuga ko badahabwa serivisi inoze uko bikwiye, aho bavuga ko serivisi zitinda bigatuma bamwe bataha batavuwe. Nkuru ku buryo burambuye. Poste de santé ya Gahogo ni imwe mu zikunze kwitabirwa n'abaturage benshi bo mu kagari ka Gahogo n'utundi duce twegereye aka kagari. Gusa bamwe mu bayikoresha bavuga ko serivisi zihatangirwa zigenda gake, cyane cyane ku munsi abarwayi baba baje kwivuza ari benshi, ngo dore ko n'abaganga babakira ari bake nk'uko byemezwa na bamwe mu bo twahasanze, aho banasaba ko bakemurirwa iki kibazo. Ejo nari naje mpageze barambwira ngo bafashe nomero batari burenze ngo ni ntahe nzagaruka. Ukurikije abarwayi bakirirwa ahangaha n'abaganga bakorera ahangaha ubona bidahagije, bitewe n'uko tuba turi abarwayi benshi kandi hakorera abantu babiri. Ari nayo mpamvu tugiramo n'imbogamizi. Iyo ndavuga imbogamizi nahuye nazo ku giti cyanjye, ariko wenda hari n'abandi. Nk'ubu ejo naraje nzi umwana arembye, banga kunyakira barambwira ngo ni ntare. Baravuga ati se nicyo gisubizo? Barambwira ngo ntabwo umubare bakiriye bari bwongere kujya munsi. Abakozi ni bakeya ntibatwakira. Guhera nyuma ya saa 6:30 bashaka kwakira, saa 7 ntiwahaza ngo bakwakire. Ni ikibazo ni ukongera abakozi. Umuyobozi w'iyi poste de santé Muremangango Aphrodis yasobanuye iby'iki kibazo, avuga ko bakora ari bake, yewe ko ngo n'abarwayi bakira barenze ubushobozi bw'abaganga bakora kuri iyi poste de santé. Kuvuga ngo ntizihutabwa nta nubwo ndi kubibona neza, kuko urebye n'umubare twakira n'abantu baba batuganye ni benshi cyane kurenza ko wabitekereza, kuko iyi ni poste de santé koko. Ariko kuba dushobora kwakira nk'abantu nka 200 ku munsi, bakaza bose ukajya kubona baraje ndetse banarenga. Noneho dutanga nimero tukavuga tuti aho kugira ngo abantu barare hano cyangwa se tubabwira ngo bazagaruke ejo, nibura bakatira ahandi bakajya ahandi ku yandi mavuriro, nibura kugira ngo serivisi zabo zihute, kuko ntabwo wafata abantu 300 ku bantu babiri ngo wiyemeze ngo bakoreye amafishi cyangwa se ngo muri bubakire. Icyo gihe ni kwa kundi ubashyira ku cyizere, umuntu agatahiraho adahawe serivisi, ndetse akaba yageza aho ngaho ukabona n'umuntu yarigira uko aremba ariko ari utamubwije ukuri. Twere tubabwiza ukuri, tuba duti abantu 200 cyangwa 300 ntabwo twaba n'abantu babiri ntabwo babasha, ko turi ahangaha tubakira turi abantu babiri twenyine gusa. Twagerageje kuvugana n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, nacyo cyemeza ko iki kibazo kizwi, aho banasobanura ikizagenderwaho ngo iyi poste de santé yongererwa abakozi, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru ushinzwe gutegura, kuyobora no kugenzura gahunda z'ubuzima muri RBC, Dr Rukundo Atanazi. Ubundi buri poste de santé ikintu ibifite umubare w'abakozi yemerewe, harimo abaforomo. Ubwo rero iyo demand ibaye nini, ikirebwa no kureba uburyo hajya abandi bakozi bongerwa. Nta bindi bitari ukureba nyine demand ihari, ubusabe bwa serivisi burangana gute, ese abaganga bahari barangana n'inkoza, barangana n'umubare w'abaturage babona. Icyo gihe twarangiza tukongera umubare w'abakozi. Bisaba kureba nyine abarwayi barangana gute,
ubuse nakubwira wenda ngo hakenewe abaganga bangahe, ariko ibyo nibyo dukora nyine. Iyo usanze abantu barwaye ari benshi, umubare w'abakora ari mutoya, hari byinshi ushobora gukora. Icya mbere hari ukuri organizing akazi, cya kabiri hari ukongera umubare, bisaba gusuzuma nyine ukareba ikibazo gihari. Ni mu gihe Jean Bosco Ntirenganya uhagarariye ibikorwa by'itumanaho ry'ubuzima muri RBC wavuga ko iki kibazo kigiye gukemurwa na gahunda nshya ya 4x4 igiye gushyirwaho, nubwo atagaragaje igihe gahunda izatangirira. Ibyo bizakemukira muri ya gahunda ya 4x4, kongera abaganga baba bari kuri ade cyangwa se abo ku rwego rwo hejuru n'amaposte de sante hose. Icyo ni ikibazo kizwi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga, umuyobozi w'akarere Kayitare Jacqueline yavuze ko iki kibazo bakizi ngo kikaba kiri gushakirwa umuti urambye. Poste de sante ya Gahogo iherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye mu kagari ka Gahogo, aho kugeza ubu aka kagari kabarirwamo poste de sante zigera kuri 3. Reka duhindure ingingo kandi tubabwire ko umurambo w'umukobwa witwa Umuhoza Adelphine w'imyaka 26 y'amavuko wasanzwe mu icumbi ry'umusore bikeka uko bari bararanye. Uyu Umuhoza yaguye mu mudugudu wa Buhanda, akagari ka Nyakogo, umurenge wa Kinihira, akarere ka Ruhango. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinihira Ndayishimiye Benjamin yavuze ko nyakwigendera yaguye mu icumbi ry'uwo musore witwa Habiyaremye Jean Pierre. Dukomeje aya makuru kandi reka tuyakomereze mu rwego rw'umutekano, aho polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Karongi ku bufatanye n'abaturage n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze imaze guta muri yombi 4 muri 6 bakekwaho kwica Ndaramiye Vianney w'imyaka 55 bakeka ko yari umurozi. Abakekwa bateye urugo rwa nyakwigendera mu mudugudu wa Karambo, akagari ka Gisovu, umurenge wa Twumba, bitwaje intwaro gakondo. Ni nyuma yaho witwa Mushimiye Ndiba Mubanzi apfiriye mu bitaro bya Mugonero, ariko agasiga avuze ko yarozwe na Ndiramiye. Abaturage bavuga ko asanzwe abarogera, yabonye bamugabyeho igitero ajya mu nzu arikingirana, bica inzugi bamusangamo, baramutema ndetse banatema umugore we n'umukobwa we. Bamwe mu bagabye iki gitero bacungiye ku irembo kugira ngo basubize inyuma bageragezaga gutabara uyu muryango. Abaturage babonye ko bikomeye bahamagaye polisi, abakomerekejwe bajyanwa kwa muganga, ariko birangira Ndiramiye wari wakubiswe ishoka mu mutwe apfuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Twumba Uwimana Fanuel yabwiye itangazamakuru igihe ko abagabye iki gitero bahise batoroka, ariko ku bufatanye bw'abaturage n'inzego z'umutekano bakaba bamaze guta muri yombi 4 mu gihe hasigaye 2 bagishakishwa. Yabasabye kandi kujya batanga amakuru cyangwa ikirego kuri RIB, kuko mu Rwanda hari ikigo gifite ubushobozi bwo gupima uburozi kikabubona, ku buryo uwarozwe yahabwa ubutabera binyuze mu mutekano. Tuvuye muri aya makuru ajyanye n'umutekano, reka tubabwire ko umukozi wo mu rugo w'umuhungu w'imyaka 28 bikekwa ko yishe mugenzi we w'umukobwa bakoranaga akazi ko mu rugo, nyuma akamuhisha mu isanduka agahita atoroka. Ibi byabereye mu mudugudu w'Amahoro, akagari ka Karambure, mu murenge wa Gahanga, mu karere ka Kicukiro. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Emma Claudine akaba yaremereye ikinyamakuru igihe ko aya makuru ariyo, kandi ko inzego z'ibanze zahise ziyamenyesha iz'umutekano kugira ngo zikore iperereza kuri iki kibazo. Yavuze kandi ko bamaze kumenyesha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi y'igihugu, kandi ko zatangiye gukora iperereza. Yasabye abaturage gukomeza kugira ubufatanye ndetse no kwirinda urugomo, kwirinda icyaha no gutangira amakuru ku gihe mu gihe cyose hari aho akebutse ko hari gukorwa icyaha. Umukozi w'umukobwa yari yasigiwe kureba umwana, umuhungu ashingwa gukurikirana indi mirimo yo mu rugo, abandi baragenda. Byageze nka 3 z'amanywa, umugore bimwanga mu nda, babakozi bakabahamagara ntibaboneke. Na Kirutimana yifashisha murumuna we kuko iwabo baturanye niwe ajya kureba icyabaye mu rugo. Itegeko rikaba rigena ko uhamijwe icyaha n'urukiko icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake ahanishwa igifungo cya burundu. Mu yandi makuru kandi, inama njyanama y'akarere ka Nyagatare yemeje ko wari umuyobozi w'aka karere Gasana Karasanyi Stephen yasezeye mu mwanya we, yakaba aherutse kujya muri komite y'umuryango RPF Inkotanyi ku rwego rw'igihugu. Gasana Karasanyi Stephen amakuru avuga ko akimara gutorwa nk'umunyamabanga mukuru wungirije RPF Inkotanyi yasezeye mu nama njyanama y'akarere ka Nyagatare no ku buyobozi bw'akarere ngo yitabire imirimo mishya yari
ashinzwe. Kuwa gatandatu tariki ya 20 Ukuboza uyu mwaka, inama idasanzwe ya njyanama y'akarere ka Nyagatare yateranye yemeza ubwo busabe bwa Gasana Steven wari usanzwe ari meya w'aka karere ka Nyagatare. Ibaruwa yagenewe njyanama y'akarere ka Nyagatare yanditswe na guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rwingisa igaragaza ko yakiriye icyemezo cya njyanama yafashe kandi kinyuze mu nzira z'amategeko. Inama nkuru ya 17 y'umuryango FPR Inkotanyi, abanyamuryango bagera ku 2200 bayitabiriye bemeje umushinga wo kuvugurura inteko igize umuryango n'imiterere ya komite nyobozi n'abayishyamo. Tukiri muri aya makuru ajyanye n'imiyoborere, umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Uburengerazuba Uwambaje Maria Florence yijeje abo mu karere ka Rubavu n'abasuriye intara muri rusange ko barinzwe, ababwira ko nta gikwiye gutuma badakomeza imirimo yabo muri iyi minsi mikuru. Ni ubutumwa Uwambaje Maria yagejeje ku bitabiriye imurikagurisha ry'intara y'Uburengerazuba riri kubera mu karere ka Rubavu, ryitabiriwe n'abakomoka mu bihugu 8 byo muri Afurika, habariwemo n'igihugu cy'u Rwanda ndetse na kimwe cyo muri Aziya. Uwambaje Maria kandi yasabye abamurika ko bakwiriye kunoza serivisi baha ababagana no gukomeza kurushaho kubaka ubushobozi bw'abakozi, bituma bakora kinyamwuga bakabyaza umusaruro amahirwe u Rwanda rutanga. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu we Murindwa Prosper nawe yongeye gushimangira ko umutekano w'u Rwanda udanangiye, ndetse agaragaza ko n'imibare y'urujya n'uruza ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yongeye kazamuka. Tukiri muri aya makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje amabwiriza agenga ibikorwa by'ubucuruzi bujyanye n'ubukerarugendo no kwakira abantu mu gihe cy'iminsi mikuru, igaragaza ko tubari n'utubyiniro bizemererwa gukora ijoro ryose mu mpera z'icyumweru muri ibi bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka wa 2025. Iri tangazo rya RDB rivuga ko mu rwego rwo kwitegura kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka no mu rwego rwo korohereza abanyarwanda n'abatembera u Rwanda mu bikorwa bitandukanye n'ibyo kwidagadura bisoza umwaka, urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB rwashizeho amasaha y'agateganyo azagenga ibikorwa by'ubucuruzi guhera ku itariki 22 ku kwezi kugeza ku itariki ya 5 Mutarama umwaka wa 2026. RDB yatangaje ko amaduka, ibigo bikorerwamo ubucuruzi binyuranye birimo amaresitora, utubari n'utubyiniro bizemererwa gukora kugeza saa 9 mu rukerera kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane. Yakomeje ashimangira ko ibyo bikorwa byemerewe gukora ijoro ryose kuva ku wa gatanu muri weekend no mu minsi y'ibiruhuko rusange. Amabwiriza asanzwe akurikizwa arimo yo kugabanya urusaku no kudatanga cyangwa kutanywa inzoga ku bantu bari munsi y'imyaka 18 azakomeza kubahirizwa. RDB kandi iributsa abantu bose ko bakwiye kunywa mu rugero kandi bakirinda gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha, aho yongeye kwibutsa kandi ko bibujijwe guha inzoga umuntu bigaragara ko yamaze gusinda. Byongeye kandi muri iki gihe cy'iminsi mikuru, ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko muri iki gihe cy'impera z'umwaka hashyizweho uburyo bwihariye bw'ingendo ziva cyangwa zerekeza mu ntara. Ubusanzwe mu bihe by'iminsi mikuru usanga abagenzi berekeza mu ntara zitandukanye ari benshi muri za gare, kubera ko benshi baba bifuza gusozanya umwaka n'imiryango yabo, mu gihe abandi ari umwanya baba babonye wo guhagarika imwe mu mirimo bakajya kuruhuka. Mu rwego rwo kunoza ingendo mu mujyi wa Kigali muri ibihe by'impera z'umwaka wa 2025 hashyizweho uburyo bwihariye bwo gukora ingendo. Umujyi wa Kigali watangaje ko iyi gahunda izagenderwaho mu gihe cy'iminsi 4, harimo guhera ku wa 23 ku kwezi kugeza ku itariki ya 24 Ukuboza no ku wa 30 kugera ku wa 31 ku kwezi. Muri iyo minsi abantu bakoresha umuhora w'amajyepfo, ni ukuvuga Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye, Nyamasheke, Karongi, Ngororero na Gisagara, Rusizi, Rutsiro, Nyaruguru na Nyamagabe bazajya bafatira imodoka i Nyamirambo kuri Kigali Pele Stadium. Abakoresha umuhora w'Iburasirazuba berekeza Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Ngoma na Kirehe bazajya bakoresha gare ya Kabuga, naho abakoresha umuhora w'amajyaruguru berekeza Gicumbi, Rulindo, Musanze, Rubavu, Burera, Gakenke, Nyabihu n'abajya Nyagatare banyuze Gicumbi bazajya bakoresha gare ya Nyabugogo. Ku rundi ruhande ariko aberekeza mu Bugesera bo bazakomeza gukoresha gare ya Nyanza ya Kicukiro. Tubafite n'amakuru ari kugenda avugwa mu myidagaduro ndetse na siporo.
mu mbabwe. Naho muri shampiyona y'i Burayi mu gihugu naho mu myidagaduro mu bihembo byaraye bitanzwe bya Isange Iwacu Muzika Award 2025, The Ben niwe muhanzi watwaye igihembo cya Best Male Artist, ni mu gihe Bruce Melody we yegukanye igihembo cya album nziza y'umwaka yise Colorful Generations. Hanyuma Diezdora atwara icy'umuhanzi mushya w'umwaka, naho itsinda Vestine na Dorcas batwara icy'abahanzi bahize abandi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Naho Korali do Kigali iri mu zikunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuwa 21 Ukuboza no kuvuga ku munsi w'ejo yakoze igitaramo ngarukamwaka cya Christmas Carols Live Concert kibanziriza umunsi mukuru w'ivuka rya Yezu uzwi nka Noheli. Abana bakaba bacyandikiyemo amateka akomeye cyane. Iki gitaramo kikaba kibaye ku nshuro ya 12, kikaba cyanyuza abakitabiriye bumvisha indirimbo zaririmbwe n'amajwi aryoheye amatwi ya Korali do Kigali, indirimbo zo hanze y'u Rwanda ndetse n'igitaramo cy'abana banditse amateka mashya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo abana biga muri Ecole Saint Bernadette riherereye mu karere ka Kamonyi bageraga ku ndirimbo y'umurundi Pastor Lopez yitwa Imana y'akandi karyo, abari bitabiriye igitaramo bose bahise bajya mu bicu baririmbana nabo kugeza irangiye, ari nako bacinya akadiho ka Kigali iranyeganyega. Bakomeje baririmba indirimbo ya Orchestre Impala yitwa Bonane. Nanone dore umwaka urashize abantu bakura urukweto bajyana n'injyana y'umurya wa gitari z'abacuranzi b'abahanga ba Korali do Kigali. Umuyobozi wa Korali do Kigali akaba yashimiye kandi abayobozi batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu bitabiriye iki gitaramo, anashimira Imana ikomeje kubashoboza ku mwaka utashye bari amahoro. Muri iki gitaramo kandi hakaba hakusanyijwe inkunga igamije gufasha umuryango wa SOS wita ku bana, aho inkunga igamije gukura aba bana ku muhanda. Igitaramo cyarangiye saa 4 z'ijoro n'iminota 25, abakitabiriye bafite inyota yo gukomeza kumva amajwi meza y'abagabo n'abagore b'iyi korali. Biteganyijwe ko igitaramo nk'iki cy'umwaka utaha kizaba ku itariki 20 Ukuboza, ni ukuvuga umwaka 2026. Naho mu makuru ari kuvugwa hirya no hino mu isi, ku kigo cya gisirikare cy'ingabo zo mu kirere kiri i Bamako, umuyobozi w'ingabo za Mali General Assimi Goïta yayoboye umuhango wo gutangiza ku mugaragaro ingabo zihuriweho z'ibihugu byo mu karere ka Sahel. Izi ngabo ni kimwe mu byemezo biheruka byafashwe na Burkina Faso, Mali ndetse na Niger bigamije kurushaho kwishyira hamwe no gukorana bya hafi. Ibihugu ko ari bitatu biyobowe n'abayobozi ba gisirikare abazwi nka junta, kandi biri mu bibazo bikomeye by'inyeshamba z'aba-Islamu bitwaje intwaro. Mu kwezi kwa Mutarama, Minisitiri w'ingabo wa Niger yavuze ko izi ngabo z'abantu 5,000 zizajya zitabara hamwe mu guhangana n'ibibazo by'umutekano muke muri aka karere. Generali Dauda Traoré wo muri Burkina Faso yagizwe umuyobozi mukuru w'izi ngabo zizagira icyicaro cy'ubuyobozi i Niamey, umurwa mukuru wa Niger. Umuhango wabereye i Bamako witabiriwe n'abaminisitiri b'ingabo b'ibihugu bigize ihuriro rya Saheli ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo, ni ukuvuga abambasaderi n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga yemerewe gukorera muri iki gihugu cya Mali. Burkina Faso, Mali na Niger bashinze ihuriro rya Saheli nyuma yo kwikura mu muryango wa ECOWAS, bashinja uyu muryango gufata ibihano bitemewe n'ubumuntu bijyanye n'ihirikwa ry'ubutegetsi ndetse no gukora ibibangamira inyungu z'abaturage b'ibihugu bigize iryo huriro. Mu bindi kandi, hanze y'u Rwanda, perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi yasabye ko inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ivugururwa kugira ngo Afurika ihabwe umwanya munini mu gufata ibyemezo mpuzamahanga. Yagaragaje ko umugabane wa Afurika ukwiye kugira ijwi rifatika hashingiwe ku bwinshi bw'abaturage bawutuye, ubukungu n'uruhare rwayo muri iyi politiki igarijwe n'intambara. Ariko kugeza ubu ibihugu bya Afurika bikaba bitarumvikana ku buryo bwo guhitamo abazahagararira Afurika muri iyo myanya bari barimo basaba. Ku ruhande rwa Sergei Lavrov yavuze ko
Uburusiya buzakomeza gukorana n'ibihugu bya Afurika mu nzego zitandukanye mpuzamahanga hagamijwe gushyigikira ivugururwa ry'inama y'umutekano. Yongeyeho kandi ko hatangijwe ibiganiro byo gutegura gahunda y'ubufatanye mu mwaka w'ibihumbi 2026 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2029 izaganirwaho mu nama itaha ya Afurika ndetse n'Uburusiya. Ni nuko nyasoje, reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Njye ndi Daniel Niyonkuru, reka mbifurize kuza kugira umunsi mwiza.